kabora ya nene tareke tone kan tegira guire aya trek aya o restaurant Gicera ngogu ni ndirona marigo matire na miti ta tutaririe bata wa gutira na muti ukoragwo wikine tira guthutha wa kaida kaigana atia tariu bare mungirora ko na marigo bandireire mwena-ini banini niketha maria me bau to ni mambie kugwa mara ibuka na no maceragiro maigakura ona tiku maciaraga marigo manene muno ngona muthemba uti mwega ngakirindi mebereti kabora tondu macio ni makugwa na marigo makugwa ni ndu wa kuibuka no nginya otire tarire ya bari ya utemo within 1 week ni kugwa ugure gatiro nigetha ribote kunyitirira urito ucio ritikagwe tondu orari kugwa tene bwana Kimiti no guo ugute faida tondu ko ni ikaranga bau ni ringi ongongerera urito na rigie na uboro wa thogora mwegega ukira rigwitete ikuru ta tutaririe mundu ageirwo atia kumunya thuna ya guthi kwenderia mundu uri ongi kungiboteka and especially marigo maya ma tissue thiugure thuna kana mbego ya kubanda kuma kwi nursery iramenyekana ndiko recommend nursery fulani yabo gutondu ikoro tari kwenda kia device ya mundu na ringi ku mundu ngikoro na differing opinion no irigore karatathi ni paper bag irigore rina ugitiri kuma ku mirimu agoro ni mugunda menya mugunda ucio story yagu history yagu mare mekui mabana atia teri ucio kungiboteka ono thiu oyo twari laboratory testo wira ore otari riu ni ukumenya marigo macio wathi wa munya marigo macio ni megukoro matena murimu number 2 ya keri ndiroba guguo marigo marabandito recently ikana ibinda ritekuraya tiwe ya kumunya tondu ri kuraya muno kuri athi ni ukuri nogia ni ukuri thingithura ucoke temburangani miri ya ringi riu uthukiriria na ri na ri wathukia reke macio maikare uguo wethe marigo maria matene maumirite iguru makaumira makaiguru ni mathina mariku mangi makoragwo makigomera murimi wa marigo na nebo ndingiurio na ngono thirikari imenye uria tungi promote food production kana kuongerera irio thiini wa bururi ni mai na challenge ino ya mai kana urito ucio wa mai ukoro ngurani kundu ngurani gwi kundu mbura ite problem itithina mbura irago muthenya kundu tutaga equatorial climate guku gwitu ni coffee zone kwa ni gatagati ka kahua ka majani na riu kura kumu riu mbura guku itiura ya kuigana gukuraga April May June July kiasi August September October au mbura irio rikara na irio ndakura ni succulent rienda mai maingi pio aiko ni kwenda kuena uteithio wa irigo maundu ni meri thumu na mai riu thumu no ukigure no mai mbura yake agari ruiro wa bwai utiri ndungika kio ndungika challenge number 1 uhoro wigie marigo ri ni ukoragwo ukienda andu aingi a wira na mundu ageirwo gukorwo ukirora andu akuga wira na njira eri kuriria murakorwo mukirutithania wira ngwamba kwari uhoro wa aruti a wira kira gitumite tuturari na andu acio a wira ibinda irayo kuo na ndimacenjanitie mundu mumwe bau thutha ena nguo cia o security akoro security utuku etagwo Joel Njuki wa Maburu na muthenya akore muruti wa wira niwe tukoretwo na kuma kiambia kia marima maya na meyakira ndamwira ndinayo ndibota kwenja irima ria 4x2 muthenya mukima ugu ni ngubatara kumenya ni ngubatara guikarana na andu aruti a wira ta fellow human beings na ngoro ndi mundu considerate mabataro mao to mena umisio tani undira guri ngamenya mundu thina yake ndingienda yurire thi ngamuriba promptly na nga muconsider ko na ndi mutwarite mbere ndi amuconsider thini wa wira wakwa kama riba promptly wega reasonably no kama appreciate ya team waka yakwa na mutumia wakwa ucio eva uthutha ni koreto eri uteithio muno ndwe guku ngi muthuri angiwa athi kube marigo mai na ni utuku mutumia atindo avurite thimu ere bare gwathukire koreto gya kundu kwa mucere na misia mucere ni mwea ni kuga thina bindi ya mai kube tondu utimenye mutumia ena thina ndethie ku verify kana mai maraveo ni mirimu iri kwikoragwo ikigomera marigo ta maya riria marakorwo magikura murimu wa mbere uria ukoragwo githukia marigo maita maingi siga end rot siga end rot ni murimu marigo mambagia kubuthira mithia-ini makahana ta thigara itago siga muthia-ini
na nä moka rä ngä na rä ngä nä å ndå wa stress ya maä na rä u angäkorwo nä wabandä te irigå certified tondå ndä mwä rire rä tena background ya mä rimå å coke å rä hå ni maä na thumu rä korwo rä healthy ona må ndå healthy nä abotaga kwä rigä ria mä rimå mä ingä. Yes, ona twä ragwo atä rä rä å gima mwega wa mwä rä nä kä rathimo na nä kä o tå kwamba gå ikä ria tå gä cokereria tå kwenda kå menya maingä megiä å kå ria wa marigå ona ningä cihotete kana kwĩna mathä na mangä marä a makoragwo makä gomera må rä mi wa marigå rä rä a akorwo akä rä ma marigå wehera å kå rwo nä mau mothe koguo ndå kaä kå hutia må tambo å cio tå racoka.